I ćao svima i dobrodošli u novi klip. Danas nećemo da igramo igrice kao što to obično radimo, već ćemo da igramo jedan, da ga tako nazovemo, Laugh Challenge. Ja ću da pustim neki onako smešan video i gledat ću ga i pokušati da ću sve od sebe da se ne nasmejem u toku gledanja. To ćete isto i vi da radite, pa ćemo na kraju da zaključimo ko se kada je nasmejao. Pisat ćete u komentarima u kom delu klipa ste se nasmejali. Možemo da počnemo. Fuck you. Remix to mission, hot and fresh. Better back away from my meat, bitch. Back the fuck up. Back. Bitch, what the fuck did I just say? I know I days and 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 days. What? Allah, no, ne mogu. At the show, Dajem sve od sebe sad. Debit or credit? I'm not gonna do it this time. You promise? Yes. I'm normal. Me too. Says, fuck her right in the pussy. Why you gotta be so rude? Too strong. Too strong. It's Mr. Stereo Girl. Come on! Yeah. Walk it out. 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 Stop! There's your sword. First don't fuck your bitch in the click you claim. Do meu Zep. Ovo znam. Holy shit. I look handsome. No, I'm sorry, Mom. Mom, it was meant to be done. I tražio ovo da znate sad. Wish you had to stop. Oh my god! Button up your pants, faggot. Pute stolice vidimo, gledajte. Znao sam, bilo je očigledno. Stop crying. In Walmart. Holy grail.
saying there's another. They see me rolling, they hating. Are you good? Mm-hmm. Ready? Go. Zani gani san. Zani 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 gani zani. I'm a gummy bear, yes I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy tummy from your lucky gummy. Uče lopta. And I need you, and I miss you. If you ain't talking money, I don't wanna talk. Benzema, who got the keys to my bimmer? Who am I? The girls them sugar. How can I? I think I'm gonna puke, dude. No, man, you can't puke because if you puke, I'm gonna end up. Don't fall off. Annie, don't fall. I ljudi, to je to. Gotov je klip. Ja definitivno nisam izdržao da, eto, da izdržim da se ne nasmejem. Nasmejao sam se i to mnogo puta, kao da ovo bio izazov da se što više puta nasmejete, ali dobro, šta ću, takav sam. Siguran sam da ste se vi nasmejali, samo želim da saznam kada, tako da pišite u komentarima u kom delu klipa ste se nasmejali. To je to, vidimo se.